Klat no uba HDR lingdo ubalong MLA barim jong ka so yung constituency badu kurtong jong ka UDP how news nem arajar arpulai uba HDR lingdo udai unong mikmat uba ai ka jing chakri ka paslem ha ya ka so yung constituency kum u MLA la arprosans nem kanti ula job ya ka election house nem chejar kandai spa pra naka party HSPDP Arsin ula job naka party HSPDP, but laisen ula job naka party Congress. Ulong ro UMDC barim jong kasoyong constituency. Uba HDR ringdo ulong uway na kinong mikmat ubala i hakasan partay. Hagis nem kibala deb ulong uway na kinong mikmat ubat bit bat syampang. Bat babat shibon telikit na terekam hagis sorkar kibala deb. Shua buun syarem no uba HDR ula bat kumu menteri ki kampo ing haka sorkar kabayalam tau doktor mukul sangma Henry House nem arjakat pra uba HDR lengdo uli kun ye ke election naka party Congress Henry ula charem no hauba samlim malnyang haga ni ke kenti ke pemerintah uba HDR lengdo ula penkre banyak kun biang ye ke election naka party UDP Henry klempoi berkat pat pa uni orang ba ula klat no kejing klat kalong kejing do ke bakrau hadu kata-kata ya ke ying kesem ya ke so yung konsuensi bat ya ke jelahi barok kowe kejing ajing cekri jong pi ya ke konsuensi bat ya ke jelahi barok kowe ki paj pa kenyai pertu ya ki kam jong pi letsuk cekahima blay